हौजिक अहानबदा मरुओइबा पाउ पिजरी मोरेदा मयाय ओइरपना चुखिबा नोंगना मरम ओइदुना मोरे मनुंगदा चेलिबा खुजाइलोक तुरेल अमदी लाइलोक तुरेलदगी पाथोरकपा इसिंगना तुरेल मपानदा लैबा लैरक खुलक अमदी युमसिंग थुमजिनख्रे कैराव एसी की मनुंग चन्ना लैबा कैराव वांगखेमदा कैराव एसी की इंटेंडिंग कैंडिडेट टोइजम देवानंद मितई यावबा मिफम अमा क्लब की मियोय कया थोमजिलक्तुना थुगाइख्रे एक इस पॉलिसी की मफम अमा ओइरिबा इंडियो म्यांमार बॉर्डर टाउन मोरेदा मतम कया की ममांगदगी गवर्नमेंट ना हन्ना येंसिनबिद्रबा लंबी थोंग अदुकी मतिक फिबम फत्तना अदुमक लैरी हाइना एमसुना पेंदबा फोंदोख्रे अमदी मणिपुरदा हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा मियोय चनिगा तरा कोविड-19 पॉजिटिव ओइखिबगा लोइनना मियोय अहुम लाइना असिना मरम ओइदुना लैखिद्रे एक्टिव केस समरीगा हुंफुमाथोय लैरी मियाबना गवर्नमेंट पीबा कोविड-19 की एसओपी सिंग निंगथीना गांगना चतुना चथोकपा मतमदा मास्क पीबा सैनिटाइजर सिजनबा खुद सा सेंगना तोइना हंबीबा अमसुंग फुट 3 की डिस्टेंस गांगना चटपा हाइबा चटना कांगलोन सिंग असि तुंगिनदुना कोविड-19 दगी गाथोकमिनसी लोइनना चाही 19 की मथक्ता लैबा मियोय सिंगना कोविड-19 वैक्सीन सोइदना कापथोकपियु हौजिक पाउ संदोकना पिजरी ngasi nungthil moreda mayai oirapna chukhiba nongna maram oiduna more manungda cheliba khuzailok turel amadi lailok turel dagi pathorakpa isingna turel mapanda leiba lairak khulak amadi yumsing thumjinkhre more ward number 7 turel wangma lekai amadi haino makhong lekai da leiba lairak khara pathorakpa turel gi isingna thumjinki amadi chawang 5 village ta leiba yum khara su ichau mayok nakhi तुंगदा तुरेलगी इमाई इसिंग हंथखी इचाउ असिना मरम ओइदुना अमांग अता कयाम थोखी हाइबगी पाव फंगबा लेट्री नाकल अमरोमदा ngasi इसिंग इचाउ थोकपगी पाव ताबगा तारानिथोय सुबा एनडीआरएफ की टीम अमदी एसडीओ मोरे इरेंगबम दिनेश कुमार याउना इचाउना सोखलबा मफमसिंगदा चत्तुना येंगसिनख्रे कैराव एसी की मनुंग चन्ना लैबा कैराव वांगखेमदा कैराव एसी की इंटेंडिंग कैंडिडेट टोइजाम देवानंद मितई यावबा सखंग माइखंग नबगी अपुनबा मिफम अमा पांथोकनबा होटनरिङैदा मफम अदुबु कोलिबा क्लब की मियोय कया थोमजिलक्तुना थौरम अदु पांथोकपा यारोय हाइबगा लोइनना तिल्लिबा मियामना फमलिबा चौकरी सिंह थुदेख्रे क्लब की वॉलंटियर अमना मफम अदुदा फमदुना लेरंबा नामराम सुनील कौबा मियोय अमा थबाक्ता खोंगपाकना काउरमखी हाइरी करी मरंगी दमक मिफम असी पांथोकपदा यानिंग्द्रिबनो लोइनना यानिंगदबा फना लेरबसु मियोय अनि अहुमदंग चंगलक्तुना फजना वारी साबा करी काइबा लेबगे हाइना मिफम असीबु ऑर्गेनाइज तौरिबा सुनीताना फोंदोरकली महाकना मखाताना हाइ मिफम अदु सिन्नबा नुमित अहुमगी ममांगदगी थौरांग तौरकपनी अदुबु करी मरंगी दमक मिफम सिल्लिबनो सिनबा यारोय हाइदुना क्लब की मियोय सिंगदा अतमनना सोकपा पनबा याबा खुदलाई पाइदुना लाकलगा मिफम थुगाइबदा नत्तना पोचै अमा अता थोकहनबा अमदी सुनील हाइरिबा मियोय असिना थबाक्ता खोंगपाकना काउरंबा असिदी यामना लाइबक थीबा थौदोकनी हाइखी फना यानिंगदबा लेरबसु फजना हाइनरगा याबा ngaktani haina sunitana phongdokhi Purata da mama leibani na sakang maithang na sina honabani adubu khanghaudana club ki mi gai janga ga mera bai janga ga meeting to yaro ena thang pai dana dagi utu pai dana khoi bu chaukin gi loi thu dek dana mayam loi ubi bani thagona sakini adubu akoina haijana badana te moi ju hoi social service to we donga sayuk to re hujik to budi adu oraga ju akoi kai gumba bawda moi gi ne na कलप ने यादवा नत्रगना मैरा पाइबि ने यादवा करिंग पोसक अमा बावदा कोई फिल ओइबा थबक त करिम तौदे सिदि सागी लेजबा संगोय लुकोयदा फमगा हंगना जानबगी तौबनी
ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯚꯣꯠ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗ ꯆꯠꯆꯕꯅꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯈꯪꯅꯔꯨꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯇꯤꯟꯅꯔꯨꯕꯅꯤꯅ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯈꯪꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯆꯣꯡꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯍꯥꯠꯀꯦ ꯇꯨꯞꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯥꯡ ꯇꯦꯟ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯩ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯊꯕꯥꯛꯇ ꯈꯣꯡꯕꯥꯡ ꯀꯥꯎꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯆꯠꯇꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯏꯟꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯇꯣꯏꯖꯝ ꯗꯦꯕꯥꯅꯟꯗ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯐꯝ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯁꯈꯪ ꯃꯥꯏꯈꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯆꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯐꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯁꯥ ꯁꯟꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯊꯗꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔ ꯈꯔꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯚꯔꯦꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯣꯏꯖꯝ ꯗꯦꯕꯥꯅꯟꯗꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯡ ꯇꯦꯟ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯨꯌꯦꯟ ꯂꯥꯡꯂꯣꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯔꯧ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤ ꯊꯨꯗꯦꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯔꯩꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯡꯅ ꯀꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯒꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯍꯤꯡ ꯆꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯄꯤ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯄꯦꯜꯂꯝꯒꯗꯧꯕꯅꯤ All Manipur Students Union MSU Tengnopal District Committee na ngasi more manungda sothana lairiba lambi thongi phibam yengsinbagi khongchat ama chatkre yengsin khongchat asiga mari lainana MSU Tengnopal District Committee asigi office ta pangthokiba paugi mifam amada union gi president Ningthauzam Tombana haiki Act is policy gi mafam ama oiriba Indo-Myanmar border town Moreda matam kayagi mamangdagi government na hanna yengsinbidraba tongan ba lambi thong aduki matik fibam phatana ngasi fawba leirakpa asida pendaba fawi more miyam gi yamna maru oiba ama mafam ama oiriba more sub district hospital taba lambi gi fibam aduki matik Soksinna laibana lambi asida ambulance ti lairadana gari macha phawba thauraga chatpada awaba ama oire more kaithel taba national highway gi amata ngairiba RCC thong asisu matam kayagi mamangdagi fibam phattabana nagyeta lairiba sidebar singi saruk sing yaudre karigumba numidangi matamda thong asida gari ani thainabada accident thoktuna turelda tasinduna misi mina thokloi hainingai leite More kaithel fauduna chatliba NS lambi asidasu lambi gi mataida drain na chingba leitabana maramna lambi mayaida pothole kaya ama leibadagi leikhom leinangi komjau kaya na maram oiduna gari chathok sasinda khudong thiningai amasu oire loinana more turel wangma taba lambida leiriba ubaki thong asisu chahi yamsilakpana ugi saruk ayamba tekhibana khudong thiningai oire Masida natana Myanmar ga yumthangnariba Indo-Myanmar Friendship Gate number 2 taba lambi asisu drainage system fail oibadagi nong chuba matamda lambi mayaida turel gumna ising chele amadi gate number 2 asigi paringda thaliba street lamp sing asisu mai ngandare Pumnamak sing asibu khangbiraga Manipur government na athuba matamda more miyamgi khanbiduna thabak oina paikhatpiduna Tengnariba kudong chadabasing asi kokhanbiu haina Ningthauzam Tombana apel tawki Phawdana chaliba hospital gi lambi asi duki matik phattare gari macha ama phawba chatpagi kudong chaba leitre aduga more gi main oiba more gi bazar phawdana chaliba main bridge se duki matik phibam sokle matai gi bim amata yaudre madi 6 adigi atopa tongan ba khun macha sing khabam oiriba adugam laba ya maru oiraba hoigi
उगी थोंग असी यामना फिबम फत्तबना मरम ओइरकांदा होजिक चटपदा किननंगाइगी मरम अम ओइरे लंबी दुकी मते फिबम से फत्तना लेरे मणिपुरदा हौखिबा पुन कुनमरी असिदा मियोय चनी तरा कोविड-19 पॉजिटिव ओइखिबगा लोइनना मियोय अहुम लाइना असिना मरम ओइदुना लैखिद्रे हाइरिबा केस मसिंग असी पुन्ना सैंपल लिसिंग अनिगा चमापन हुंफुतरा टेस्ट तौबदा थेंगनखिबनी स्टेट की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम दगी थादोरपा चेरोल अमना हाई पॉजिटिविटी रेट असी चादा 8.1 ओइखि नौना पॉजिटिव ओइखिबसिंग असी थारगा स्टेट असिगी हौजिक स्टेट असिगी कोविड-19 केस मसिंग असी पुन्ना लाख अमा लिसिंग तरामापन चमरिगा निफुमंगा यौरे लोइनना सिखिबा मीगी मसिंग ना लिसिंग अमगा चनिपान निफु तरुक सुरे हाइरी हाइरिबा पुंगफम असिदा मियोय कुंथ्रागा निपान कोविड तगी फगलक्तुना डिस्चार्ज तौखी हौजिक एक्टिव केस चमरिगा हुंफुमातोय लैरी चही खुदिंगी जननेता इरावत मेमोरियल ट्रस्ट जीमेट जिरीबामना सेप्टेम्बर था असिबु इरावत थाबुम था हाइना पांथोक्तुना लाकली थौरम असिगा मरी लैनना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की बाबूपरादा लैबा इरावत कॉम्प्लेक्स ता लैबा लमयानबा हिजम इरावत की मितमदा मियामना लैसु कत्तुना जननेता हिजम इरावत की हुंफुतरा सुबा लैखिदबा गी थौरम जीमेट ना सिंधुना चमना पांथोखरे ngasi ki thoram asiga mari leinana gmet ki lifetime member Dr. Chandam Kamal Singh na haiki ngasi lamyanba jananeta hizam irawat ki humputara suba laikhidabagi kumon thoram asi chamna hai laikatuna pangthok chabani thoram asida saruk yaba lakhiba Manipur Food Industries Corporation Limited की वाइस चेयरमैन के शरद कुमार सिंह ना हाइकी जीमेट ना सिंधुना पांथोकपा थौरम असिदा सरुक याबा फंगजहनबगिदमक सिनबिरिबा सिंहबु थगचबा फोंदोकचरी लोइनना ngasi मियामगी लुचिंगबा लमयानबा हिजम इराबोट की लैखिदबगी हुंफुतरा सुबा थौरम असिदा मियामना सरदांजलि अमदी इकाई खुमनबा उत्पा ओइना लमयानबा इराबतना पामजरंबा खुंगुल अदुदा चटपीदुना महाकना पामजरंबा नीति नियम अदुदा चस्सी हाइबा वाफम असु फोंदोखी ngasi gi thoram asida gmet ki member sing amadi CSO singi luchingba singsu saruk yakhi ngasi lamyanba hizam irabot ningsing thabumgi saruk ama oina mahakna taibang thadokhiba numit ningsing baga iroinana lamyanbagi chamaga kunmanga suba mapokumon thoram irabot celebration committee ningthaukhongna UCOVID Lions Club of Ningthaukhong D Kakus Education Center Ningthaukhong amasung AISF ka khusamnaduna Ningthaukhong Public Park ta government na piba SOP ngaktuna pangthokre ngasigi thoram adu lamyanba hizam irabot ki photo da maira amadi haikat laikat tamba mahakna lauramba thaudang singbu singthaba mapung oiba saktam oikhi ngasi gi thoram aduda irabot celebration committee ningthaukhong gi president KH Jadumani UCOVID ki president TH Norendro social scientist Dr. IS Konthauzam amasung Lions Club ningthaukhong gi president RK Nodia Channa sarukyakhi Jeliarong body gi hanagi president amadi advisor Athwan Abonmai gi mihat yaningde haina Janata Dal United Manipur State Unit na ngasi phongdorakli Imphal gi hata da laiba JDU gi office ta pangthokkiba pau mifam amada JDU gi president Hangkhan Pau Taitul na Hai Chief Minister yauba security personnel marang kaina tinba thoram mafam amadagi mi amabu namduna faraga Pukibada security personnel singna tumina lehoba haibasi miyamgi ngakselda laingaki achoba asoiba amani mahakna hai Athwan Abonmaibu mioi kharana faraga mihathina hatokpiba haibasi kanagumba kharagi lalongni haina dal asina lawi amaromda lakliba inglising aniga kunithoigi mikhalda JDU na national policy semduna mikhalsu thingnagani haina mahakna makhatana phongdokhi Manipuri Students Federation MSF DMCA Unit Committee na ngasi Role of Students Leaders in Society haiba hiramda nongmagi oiba webinar ama pangthokre webinar asida miyamna thoidok hendokna sakhangnaraba social scientist Dr. Dhanabir Laishramna speaker oina saruk yaduna Jum F ki khuthangda hagolakliba tungi Naharol Singhi nungda lairiba Ithil Singbu
फुदोक्तुना तिंगथोकना करमना थेंगनगनी अमदी महिरोय अमा ओइना लुचिंगबा अमा ओइबदा चंगलिबा मगुन सिंगी मरमदा संदोकना थमखी MSF DMCA कमिटी ना सिनखिबा वेबिनार असिदा चौराकना महिरोय चनीरोमना सरुक यादुना हेन्ना मपुंग फाबा वेबिनार अमा ओइखी वेबिनार असिदा तोंगान तोंगानबा यूनिवर्सिटी की मखादा लैरिबा कॉलेज अमदी स्कूल सिंगी महिरोय सिंगना सरुक याखी अमुकोगा खुसमनरगा मियामगी थबक थौरम कया तौननबगीदमक इम्फाल मयोलगी तोंगान तोंगानबा लैकाई खुलसिंगी क्लब तरा तरुकना पुल्लगा ख्वाई यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन खुको कौबा एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अमा सेमख्रे अनौबा ऑर्गेनाइजेशन असी ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुकोगी प्रेसिडेंट फैरोइजाम नंदो लुवांगना मयाई तांगबल लौदुना पांगथोकपा मिफम अमदा सेमदुना मियोय कुलहुमदोइबु थौपुबसिंग ओइना खनख्रे लुप असिदा मखाताना अनौबा क्लब खरसु हपचिंदुना हेन्ना बपांगल लैबा लुप अमा ओहननबा होनगनी हाइरी मतंग असिदा ब्रेक अमतंग लौमिनसी ओकेजन सिंगिदमक्ता मखल कियागी केक हाइबदी फोटो केक लेयर केक ब्रंच केक बार्बी केक फ्रूट टॉपिंग केक कप केक सिना चिंगबा फंगबिगनी अमदी अदोंगी अपाम मोंगदा केक कस्टमाइज तौबगी खदोंग छाबसु पिसरी खदोंग छाबसिंग असि लौबिनबगिदमक्ता लेंसिंग बिरउ अखोयगी एड्रेस NG College Road near Naurangtong. Phone number 9864112972. अखोयगी ऑनलाइन पार्टनर फूड वाईफाई अमसुंग फूड वेब तगिसु ऑर्डर तौबिबा यागनी. ब्रेक की मतुंगदा तरामना ओक्चरी पाउ मखाताना लोमिनरसी ngasi Thobal district ki manung channa leiriba langmai theta lakliba irabot de thauramgi mangoinana social service ama pangthokre hairiba social service asi langmai thet youth development association laidagi volunteer sing amadi khungang asigi naharol singna khungang asibu luna nana thamnana bagi bandamda punna khusamna duna pangthokhibani हाइरिबा सिटपा सेंगदोकपगी थौरम असिदा खुंगंग असिगी मेन रोड की नाकलदा लैरिबा अमोटपसिंग नापीसिंगना हौजिलिबसिंग सेंगदोकपदा नत्तना हंदक चही अमसुंग ममांग चहीगी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डेदा थाखिबा उपाल सिंगी मखोंग सेंगदोकपगी थबक सरुक याखिबसिंगना पांगथोकी ngasi social service asida saruk yakiba amadi mateng pangbirakiba pumnabakpu laidagi maikaidagi taubimal खंगबा उच्चरी हाइरी हौजिक कोविड-19 की केस मसिंग इरम दम असिदगी मसिंग हंथरबसु लाइना असि पुंगमुट मुटखिबा लैत्रिबना खुंगंग असिगी मियाम अमदी स्टेट असिगी प्रजा पुमनमकना युमदगी मपाल थोक्तना SOP ngakpiduna laina asi makhatana केस मसिंग हेंगलक्तनबा अमदी संदोरक्तनबा अखोई पुन्ना भाप तामिनदुना होनामिनसी हाइना लाइदाना अपीलसु तौरकली पुलिस ना फाखिबा मोरे जियोन वेंगदगी थांगखोलेन वाइटे एलाइस थांगबेम अपोकपा लैखिद्रबा हेमखोजाम वाइटे असि UKLF की केदर नते महाक लुप असिगा करिगुंबा मरम अमतदा मरी लैनदे हाइना सेंगदोरकली पाउचे सिंगदा यावखिबा पाउ अदु अरानबनी हाइरदुना UKLF ना थांगखोलेन वाइटे एलाइस थांगबेम की थवोंग असी लुप असीबु मिंगचत थीननबा होनबनी हाइना चेरोल अमदा मखाताना फोंदोरकली GP Women's College Imphal-da ngasi hizam irabotna laikidabagi chahi 30 subagi kumon thauram pangthokre thauram aduda Dr. N. Birchandrana iba khunai semgalakpada hizam irabot ki thaudang kauba lairik amasu phongki Rajya Sabha MP Laisemba Sana Jaubana Lilong AC gi Miyamga Unaduna Lilong Arapti da Lairiba Pauna Brajabasi gi Mongfam Asi Ningthina Semjin Sajinduna Ngak Senduna Thamnana Bagi Matangda Wafam Kaya Khanakre Mahakna Government ka Mari Lainabasingda Brajavasi gi Mongfam Asida Mitieng Changduna Lakadauriba Mirol Singi Khanduna Semjin Baga Loinana Ngak Senduna Thamnana ba Apilsu Tauki ngasi Assam की कसार डिस्ट्रिक्ट की बोरखोला की मनुंग चन्ना
बुरीबेल जीपीदा इमुंग कुंथ्रागी मियोई चामगा मरीफू रोमना ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ICC दा याउख्रे थौरम अदुदा कसार डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर माइमोम शांति कुमार सिंहाना अथोइबा मिथुंगलेन ओइखी लोइनना सिलचर तृणमूल कांग्रेस की राहुल अलोम लास्कर अथोकपम निरेना चिंगबा मियोई सिंगना दाइस्ता फमखी थौरम अदुदा डॉक्टर माइमोम शांति कुमार ना हाइखी इंडिया दा डेमोक्रेसी कन्ननबा TMC बु मियामना पामनरकली TMC नसु थोथरबा कांगलुप सिंह की दमकता थबक थौरम कया पाइखलकली TMC ना नागरिक अमगी फंगफम थोकपा अधिकार पीननबा होनरकली TMC दा मिंग चलबा खुदिंगमक लानमी ngaktani তৃণমূল কংগ্রেস মানুষকে মানুষের অধিকার পাইয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করে। আপনারা পশ্চিমবঙ্গে দেখেছেন, আজকে মোদি বলতো যে গুজরাট মডেল সেটা পুরানা হয়ে গেছে, ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভি হয়ে গেছে। এখন আপনাদের সামনে আসবে পশ্চিমবঙ্গ মডেল, ঘরে ঘরে দুয়ারে দুয়ারে সরকার। তাই মানুষকে মানুষের অধিকার, তার গণতান্ত্রিক অধিকার ভারতের সংবিধানে দেওয়া সেই অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দেবার জন্য আপনাদের দুয়ারে দুয়ারেও মমতা ব্যানার্জি আসবে। সেই সময় ছিল মমতা ব্যানার্জির আদর্শকে ঘরে ঘরে পৌঁছানোর জন্য আমাদের কাছে সৈনিকের কম ছিল। ngasi naharol haibasi tungi yumbini maram aduna tungi yumbi haibasi tinjang kaijangdana thamba tangai fade ngasi gi naharol sing lairik haire haiduna yumda tumina laithokpa yadre matau karamna senthok lambi laknaba amadi society gi chakhot thaurangi losing tanbagi tangai fadaba leibaga loinana naha singna electoral politics खंगबगी तंगाई फदबा लाकले हाइना नावरिया पाखंग लाकपा केंद्र की इंटेंडिंग कैंडिडेट डॉक्टर S मनाउतोन हाइख्रे वाफम असी नावरिया पाखंग लाकपा यूथ कांग्रेस कमिटी ना सिंधुना ngasi मेकोला बाजार दा लैबा सोराई सम मनाउतोन की युमदा पांगथोकपा रोल्स ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स हाइबा हिरमदा पांगथोकपा नोंगमगी ओइबा पॉलिटिकल कन्वेंशन दा चीफ गेस्ट ओइना फोंदोखिबनी केंद्र असीदा एयरपोर्ट अमदी रेलवे की ऑयल डिपो लैरबसु केंद्र असी लंबी थोंग मपुंग फाना लैतबा अमदी थबक फंगदबगी मसिंग यामना लैबता नतना हिरम अयाम्बता सोथरिबा करिगिनो हाइना डॉक्टर मनाउतोना हंखी मियामना थागतखिबा मिहुत MLA ओइबा हैतबदगी MLA पोस्ट थादोखरे मसिना केंद्र असीगी अवाटपा अमुकसु हेनगदहल्ले पुनमक असी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स याउदना वोट थादरुबगी महेनी महाकना मखा ताना हाइखी नहा ओइरिंगै मतम फरिंगैदा नहा सिंगना खुनाई असीगी तंगाई फदना वखल लौसिंग तानसिनबा ngamnanaba होनगदबनी अखोइगी सोसाइटी असीदा लाइरिक लाइसु हैरबा नहारोल सिंगना तमलुरिबा मसिन अदुगी महै चानबा होनबगी महुत्ता सरकार की थबक ngaiduna matam manghanbagi chatnabi leiri सरकार की थबक फंगदबदगी निंगबा कायदुना मयाय काबा चिंजाक सासिन थकचिंदुना मसाबु मंगहनबता नतना सोसाइटी की डेवलपमेंट प्रोसेस कयादा फत्तबा ओइरकननबगी लंबीसु ओइरी मतंग असिदा ब्रेक अमतंग लौमिनसी The NDA government of Manipur is working with full dedication to fulfill PM Modi's mission to bring clean water to every rural household in the country. CM N. Biren Singh has already announced that potable water would reach all households in rural Manipur by 2022. How ambitious this task is can be gauged from the fact that when the National Jal Jeevan Mission was launched on August 15, 2019, only 5.74% rural households in Manipur had tap water connections. This meant that out of 4,51,566 such households, only 25,920 had functional household tap connection. But in just 2 years, that number has grown to 2,35,628. That is from 5.74% to 52.18%. 284 villages and 255 panchayats have already achieved 100% FHTC status. Such has been the seriousness of the government that 2 remote villages close to the Myanmar border, Khangbarol and Khengjoy, have also been provided full regular water supply. These villages were once severely infected with insurgency, but now all 155 families there have tap water supply.
Despite the massive COVID-19 outbreak slowing down the progress, CM N. Biren Singh is determined to provide every household potable water supply by next year. As PM Modi aims to bring clean water to every home in the country by 2024, CM Singh is ensuring Manipur is at the forefront of this mission. Break ke matungda taram okchari pau makhata na lominarasi nomagi punsida tangai fadana changdaba yadraba household item amadi grocery item sing ahongba mamalda miyamda fanghanna bagi pandamda ngasi Manipurda ahanba oina Mantripurkrida E-Store India Mart kauba dukan ama hangdokre thauram aduda 3rd IRB gi commandant Khoisnam Sharma su saruk yakhi thauram aduga mari lainana E-Store India gi mapu Romeo Yumlembam na haiki hauzik Manipur asi thabak phangdaba naha kaya amalai naha kaya asibu thabak pibaga loinana miyamda ahongba mamalda MRP dagi fauba mamal taraga chada mari discount piduna pochai phangbani unemployed gi yamna chawra chaitheng abi pibisda koina E-Store India sna koina angopcharaga aigi employee tarama thoining jiuji lai thamije manager dugi tolop piba anga mayam am jik thabak phonada mayam sigi koina yelaga simasu lere mai pak lasi khudam challasi haina mingthonba motivational talk training program ama ngasi a promise na sinduna classic hotel da pangthokre thoram aduda a promise ki MD ngathem khagemba a promise ki vegio hawaibam na motivational speaker oina saruk yakhi ngasigi thoram aduda maru oina extraordinary performance happy relationship empowering youth entrepreneurship amadi getting rich haiba topic singda khanna nainakhi Manipuri Sahitya Parishad Hozaida ngasi World Maitai Convention WMC Assam Unit amasung Hozai Zonal Committee gi mifam ama pangthokre mifam asida Senjam Samarjit President Hozai Zonal Committee na mifam mapu oikhi loinana Karam Raju Singha General Secretary Hozai Zonal Committee Nabak Kishore Singha President Assam Unit Dhan Singha Vice President Guwahati Amadi Wakram Dwijamoni Singha Advisor Hozai Zonal Committee na saruk yakhi hairiba mifam asida mitaibu ST lista chanhannabaga loinana Assam Manipuri Autonomous Council ama semna nabagi matangdasu wafam kaya fongdoknakhi lakadauriba taranithoi suba Manipur Legislative Assembly mikhalga mari lainana BJP booth level gi mifam ama ngasi Poirau Khongjil Election Committee amadi Youth Team Poirau Khongjil na sinduna Andro Assembly Constituency gi manung chanba Poirau Khongjil da leiba Poirau Khongjil Community Hall da pangthokre ngasigi mifam aduda Wangangloi Laishram Dozendra Singh na haiki Poirau Khongjil maikai asomda Thaunauzam Syar Kumar na semgat sagalakliba thabak thauram kayabu Poirau Khongjil mayamgi mahut chillaga thagatpa fongdokchari Thauramgi athoiba mithunglen Thaunauzam Syam Kumar na Kendra asida mamang thakta education gi lamda asuki matik sontharamba pumnamak adu miyamna Kendra asigi mahut oina thagat pirakpadagi Kendra asida education maikaida manglomda changsinba horakle mahakna makhata na haiki haukiba matamda mahakna soikhiba lankhiba kaya yaukhrbasu ngakpiduna amuk hanna miyamgi seba tauba fanghanbiyu ngasigi mifam aduda Poirau Khongjin polling station 7/17 17/18 amadi 7/19 gi mipung khudingmakna Thaunauzam Syam Kumar bu amuk hanna Andro Assembly Constituency asigi miyamgi mihut thagatpa haina amata oina waremnaki Hauzik aroibada maru oiba pau amuk hanna Moreda mayai oirapna chukhiba nongna maram oiduna more manungda cheliba Khuzailok Turel amadi Lailok Turel dagi pathorakpa isingna Turel mapanda leiba leirak khulak amadi yumsing thumjenkhre
Kairao AC gi manung channa laiba Kairao Wangkhemda Kairao AC gi intending candidate Toizam Devananda Meitai yauba mifam ama club ki mioi kayana thumjilaktuna thugaikre. Act East Policy gi mafam ama oiriba Indo-Myanmar border town Moreda matam kaya gi mamangdagi government na hanna yengsinbidraba lambi thong aduki matik fibam phatana adumak leiri haina emsuna pendaba phongdokre. Amadi Manipurda haukiba pung kunmari asida mioi chaniga tara COVID-19 positive oikibaga loinana mioi ohum laina asina maram oiduna laikidre active case tamriga humhumathoi lairi. Poni TV ki numidangi Manipuri pau midyeng tabiribasingbo amuka hanna khurumjari.